enti ahwefo marine kingdom ewo ho na de ebe ma wahu se obi ye marine okra marine energy. They love water but omu suro sudware omu ekura sa energy no omu pensuo omu pe nature me pe nature but me timi communicate with water energy but me energy nyensuo what you say ye wo omo a naturally ye wo nipa ya wo omo a they are source any omo nature efi marine kingdom oye ne den sa no tie enti as time goes on oni a wo hu se nye ono nko anenam owo nipa bia ana honhom bia a guide no ni so ne bibia be ye different from natural nipa normal human being bia enti uhyia no na oyoba na okose ne pa obie ne ana ro ne car air glass ba fom a ohwe nanim a wasembe ye den ebeka wutirim ohwe ne skin na ntimi se skin we de mi ntimi nto hunkun but ono so nya se obepe na nko wope enti is about time se we nipa na wote ho na uhu se wo bibia bi wo live mo Canada luxury life ana luxury na wo bibia bi na so no obi hu a opel na so said the beya obeba forward and speak to the energy in you because they listen. Inti marine kingdom ewo ho. Nana ekia to me eni atariem to me eni ya hofam to me wo ye techrema so etiyemu and we speak forth to me no. Inti se upese ohu se okra marine spirit eye kingdom a ebutu nsuo ani eno nkire se eye fish. Okay. Ebutu nsuo na ni mom na ni nsuo na se wo se na ne honhom ebutu nsuo ne so enti ya critic kingdom a eti nsuo so eni nsuo ase rada eni nsuo ase ya imagine say how can a kingdom be on the sea enti so mu wo nsuo na se a how do they survive ye wo some mentality ni say omo ye half fish half what you see enti se obi ka se honhom bi wo ho a na se ewo nsuo so a eni nsuo ase ewunsuo nani na is hidden utimi wu oba na wabeye marine daughter ti se obeye nsuo maame wotaba it happens na emwa se maame wotaba se it happens during yes say your energy said de enkwala ba wiase Eda onyankopon ase ewo enenso a wode nso asa ache ye biem ni amaje makunya mu amuni me dada efem na akua de pagagai meji me adwa sei dia na munim se ensima me de ba ne mood ne boy abrabo ne boy dada ye live ne boy spiritually and physically wenne dua yi me ne me maame ya ye maame abawa de sia wonde be san na be twetwe nkomo enenso so ye de nkomo fofo kwa na ebremo but I am more some subscribe to YouTube channel, mobile comment, na ma share, na ma like. Ama mu nua so otifie no, na insa ka bi. Se nkomo twetwe ni mu ye kan bibi na to wani nje ho a, ubetumi aja to comment section ho, ye be read na ye di ho dwuma. So wa asem bi sabi so a wo tro ma ya ye be read na ye di ho dwuma. Me pa tro ya more than say, se wo pese woni maame ni edi nkomo na number go screen no so contact no, na eni ni nkomo. Munya bre na mo ne ye nko ni maame no enkodi nkomo. Me sanso ema makwa babiem eba one day TV. Sine da ye no ye ne maame abawa de sia. Ene na eba betwetwe nkomo. Na ene so de ene bebi odi ebewura na odi ebewura ti say. Wanya akonya na wantena na wanto bo na we nto bo for the video na. Ebi edo beke bo ho ebetimi aboa. Wo be forward unhu na aboa anase beboa wo nua bi. Me pa try abomodi aso be subscribe to YouTube channel no, be comment no, wa share no, wa like. Ehu hia me pa pese munti. E na de bia na di videos gu. Mo share ma ye no, ana mo comment na mo share na me hu se adwuma na ye no. Mo ni so age ho. Se wo pese woni ma me di nkomo an number go screen no so mba che contact no. Number no san for WhatsApp, obetime so a contact no WhatsApp. En fa ho se wi wo Kumasi, wi ni Kumasi, wo Accra, wi ni Accra, be bia wo bia ewo Ghana hafa na tabrichi be bia wo bia no contact na onu ebedi nkomo mama ma wakwa aba ya nwa
Mo akwa aba, Sam akwa aba biemba one day TV. Yeah, me am that say. We have to say bibi aboko. Oba de adom. Na wo so e. Awurade adom ahwefo so se me nhyia wo. Ema wo mo. Me de omo so. Ma na de nkomo twetwe na ye brani sa, ye brani sente be bo ne tewtew. Pa. Ma Marine Kingdom. Ye ya de ya tete. Ya tete e wo ya sumso. Maame wata wo ho. Papa wata wo ho. Me kom maame wata. Me kom papa wata. But ye ni ye hu wo mo da. Se ni enim ne se. Omo ye nkofo bi a ye hu mo pictures. Omo wo tail, fish tail. What you say? It na say that ye say no omo suit ye. Say no mo dwuma fa. Me chia ahwefo nyina se munya ye homra bibia na mutie no kwaresem. Na yesi ade a eni ho bia no eni dun. Meboa. Na chese ewo ho. Na odmanko Nyankopon se wo bo ade no. Tumi bi bebutu ensuo nani. Na eyede ntumi. Ye wo Queen of the Universe. Oyo ba ahema. Odun so wo ho. Enti ensuo nso etumi ewo ho. Enti Marine Kingdom no ewo ho eye no kre. Ne no ewo ho. Okay. Na se obehu se Marine Queen ni no. Enye no kre se obehu no. Ohu mama wata. Na ukohu ne we. Me pa achewo. Omo se bu a camera mi capture wo mo nsuo. Me pa achewo. Se kure ewura. Ti kuro wura hwehwe me ono ana ba hwehwe me. Na bi obasuma. Kuro wura pie. Obe pie a na ewo ne nti a Opie. Ompie keke me boa. Opie nso a opie wo ba bia atichiru ehia me boa. Okay, yeah. So no kure wo me ne se okokan obese obi adwuma okokan obi nso ene wonya adwen okokan obi kura be fe o se asma okan we de nti no ye kakakra me de nature ada na di ama me nature servant me ho ene ne say the queen herself you can't go to her untimi there was stages in life you go through a process before obe ben a child kingdom kra no enye easy mame wata no yes enye easy na se mentimi mfiti preko se me kokoro wura ho baby ba wa wona na wonim ho obi na de wo fa process mu de no kra beti se yesi wo ho nso wani we nya den enkra na wo beje what you say enti ahwefo Marine Kingdom ewo ho na de ebe ma wahu se obi ye marine okra marine energy they love water but omu suro sudware omu ekura sa energy no omu pensuo omu pe nature me pe nature but me timi communicate with water energy but me energy nyensuo what you say ye wo omu a naturally ye wo nipa ya wo omu a they are source any omu nature efi Marine Kingdom oye ne den sa no tie enti as time goes on onyi a wo hu se nye ono nko anenam owo nipa bia ana honhom bia a guide no ni so ne ni bibia be ye different from natural nipa normal human being bia ho enti obehu se wa start act in a way a obehu ne se either se wo ye possess ma me obi ne wo ye possess when energy wo mu no when it is time for it to mature na a bloomy pe a sort to say ja what you say it's marine daughters marine sons no they are there utimi wu oba na wabeye marine daughter to say obeye nsuo maame wataba it happens mama wataba to say it happens during yes say your energy said de enkwala ba wiase now why do we always say eye bone eye bronsam iti ye woni pesu bi te sa aboa
So say umkasa o ya aboa nipa bi wo hwe na ye bia ne ne niama se de wote ade ne toto aponche ho pepepepepe okay what ya say enti utime wo akwala bi na ne su ne ban no wo hwe ne o se okura mi hu se de mi sinye den mi sin describe o enti utime wo ba bi na wono ankasa times goes on obehu se onyi a energy na ati ni mu no se efi marine ayi amame water kingdom a enyini wo so fo obebreki ama ade ache because ya de awo no okay wo prophet obebreki ama ade ache ya say or sat or eya na omo ye omo ho to say fish okay well say ya no kre say ya no kre time will tell. Eti marine kingdom na sem a etoso mi no me pesa me kan say ye wo enkrofo a they go for initiation okose ope so okosa kingdom no okay ohun se meti hayi abawa me pese me worship mame water okay ohun na minti me nkwa ne ho direct enye no kore se uwo energy a direct o e was spiritually to say ye wo energy sa to say meti hey mitimi enya ade bi hu yi kire okay wo bisa me ani so a me direct o akọ honhom ama wate ase nti se wo pese wo som bi se me pese me som ma me wota me ye ne konfo ana ni priest ana ni priestess a wo hu na se energy ni wo mu a one kasa you know the colors ubehu fragrance a ope ubehu niama ope so ubehu se one kasa no wahu se maame no sa honhom we flowers we ope omope flowers ope omope bead okay ope see shells no omope sede omope saniama no omope ade ye nwura what yes nso see say white ye papa nti ya den na marine priest ne omo priestesses no ya tag omo say omo ya bronzamfo okay omo be ko heaven eja yen asemu heaven because omo live by rules and they obey their rules and regulations okay enti se uhu se usu ene wo ban eti say ya na untimi control you go to people they know how to communicate with the energy. Who know with your eye. To say the ayeti aye come moti asemu. Mame, uni third eye, uni seeing gift untimi nka se moti ejina ha. Aje obi a. Ono be kire se moti a hie mu wa ha sei. Na time we see on be bantime de obekọ na waka kire so mo wo ho. Wo eye ni bia na obehu. Nti aje se unye obi a wasom omo ache. okay na wa frefre energy na e control sa kingdom no ama emu ba akwa be respond to wo say okay o pese we initiate into our kingdom there your rules and regulations ni obetumi na mostly omo ko willingly say o pese wode ne ho ko dwan ne marine kingdom no omo na ye bone no okay what you say those who are born with sa mame water spirit no they are very calm. Omo nye memasem. Omo mpe basabasa. Omo mpe crowd. Omo mpe efi. Omo ya hia. Me sense su biom. Obi a ni su ne ban etise maame water. Ni owo energy a eye ensuo energy no. Sa kingdom ni energy no. Omo mfa namfo. Wompe fi. Wompe nipa mu bebre. Ne didie wo ye selective se wo didi a ne bibia obeye bia no se wo ba no no ahu se me ba we me ma ne ye 10 ono nko ani su e different na they are exceptional mo ho fe enti se wo be ma no be ware no no wamfa ne se de wo te a wo ware no pe unya problem okay won se ompa yonkosam enti e wo se won so start say ompa yonkosam won say ompa aduane basa junk food ne sa nam ye twenni no what they need to form a you understand what I'm saying and people will come out to say sunu bia den eti ni mu omo mpa mojanam omo bibia ye simple but omo ko initiate omo ho no they are bloody omo pa mojahwiegu okay what I say wako initiate ne ho into the marine kingdom se si a no oni iya wode te marine kingdom konom no omo energy no ni
ear ode te o masem oni eye odi hu omo enti obi na elidi no Okay. nti obeye proud say ono nso owotumi yes onye tumi ye ma ne mark ema oye powerful woye be ma obesew woye oba obesew okay enti ni ewomu ni say why should you initiate yourself into a spirituality bia ana a kind of group bia wunni adekono wunni ne fapem said ye si ase na ne soro na wo hwe what you say and we have women they initiate themselves to say ono de opese oye maame wataba na me pa ache wo ono ne ma ni cleaners ekura pia bonten a untimi hwe ni tu ni cleaner yen famra honam fam e say ade bia ye spiritual bia no yen famra honam fam hwe maame water cleaner kra mpo no untimi fo wani mienu enhwe ni tu omo they are highly rich me ka kire mo say ahonhom ni wosika eche nipa enti uhia no na oyoba na okose ne pa obie ne ana o roll ne car e glass ba foma ohwe nanim a wasembe ye den ebeka wutirim ohwe ne skin na ntimi say skin we dey me ntimi nto hunkun but ono so nya se obepe na nko wope it is about time say we nipa na wote ho na uhu say wo bibia bi wo live mo kan den luxury life na luxury na wo bibia bi nanso no obi hu a opel nanso said de be ya obeba forward no den speak to the energy in you because they listen it's Marine Kingdom ewo ho ma asema wo kan o se wo nam TikTok a wutimi hu me ye nsuo ba no wa hye white no okuta boduaba especially Nigerians no no akogina nsuo mo ototo figum no otokwensu gum me ye nsuo ba no address ba bia white no de waye yakonya bi no de toy bi asim toy sa broni ba na mi am fefe no de toy asim like me hu I was like wo ye nsuo ba se de wo ani ben okay and me be last time me comment on one obi post say eti na hu se wo ye nsuo ba o se na bia obewu se wo ye maame wataba no wo be so daye na wo nsuom be so daye na fish bemben be so daye wo so da na wo nsuom ni sa na ma che se wo ye maame wataba ene se ja tilapia re okay nana ekia mama tumi eni atawiem tumi eni ya hofam tumi wo ye techrema so etiyemu and we speak forth tumi no nti se upese wo se ukra marine spirit wo energy na eti wo mu no o spirit na woda na wasore no o search a won konkotena bebi a fish te eye kingdom a ebutu nsu ani eno nkire se eye fish okay ebutu nsu na ni mom na ni nsuo na se wo se na ne honhom ebutu nsuo ne so enti ya create kingdom a eti nsuo so eni nsuo ase rather eni nsuo ase ya imagine say how can a kingdom be on the sea ma watchum audience baby say ship na munsuo so e wo ne kwan nye ba bia na na efa it means say kingdom ni butu nsuo na ni ampa nye ba bia na me no a me no ti ha sisi e wo na oba na ye say abawa ene de oni fio o he esi wotene da ne soro se me ho be nwanwa pa ene de won de mattress na ade akoto nwanwa wo de mattress akoto dan so e na wo da anyway enti se ye tworo na ye kan na asem na me kan yo ye mfamra ho na ye nhwe wo se na ne honhom ebutu nsuo nani na kire se tumi bi wo ho a ebutu nsuo nani na se tumi see as one legend bia wo more than 10,000 one group of abofo no more than 10,000 enti se one honhom ba ko butu nsuo ba ko ani a nana say what you say a town on its own okay enti so mu wo nsuo na se a how do they survive
ye wo sa mentality ni se omo ye half fish half na se ye wa mu ati a ye hu omo a omo so te se nipa omo hu nwi na etwi fom nti ye se omo ye mmoa ye omo ye nipa te se ye ni na do so omo nipaduam good enti omo hu omo no ohun mu ati afita wa se no de ntuma fita abonimu da bi eye nwi okay omo chest eye be oyo ba wo de ntuma bonimu oye be ma ne chest ne ye be wo hu so oye be ma but oye fita ne hu nwi nyina ye fita na etwi fom te se dia oba hye wedding gown na etwi fom no what ya see enti se obi ka se hunhun bi wo ho a na se ewo nsuo so a eni nsuo ase ewo nsuo nani na is hidden okay enti na obi ekoye adwuma wo nsuo ho a onwura nsuo no why don't they sink down deep down the sea koye omadwuma but they rather stand outskirts of the sea onso ogina nsuo na chi na wa frefre sa tumi no ene na bridge bi da nsuo ne so no and lead deep to nsuo na se me pesati ahwefo nya asem we clear se obi koye rituals wo nsuo ho na wo believe se kuro bi ana tumi bi ana oman bi wo kuro ne so ye po na ade no mu gina nsuo ne so no mu nwura nsuo ne mu deep what ya see se me nwura nsuo ne mu deep akoye rituals ne because me ti hey abawa me energy ehwe me so no me kan na se me ka ho ntam e de ya to challenge si oto ade bo me yembo me eno na me nso mahu mitumi a me nso me wono no nti me nkoka ntokwa eboro ne so ai se manso twene ehunahuna wo ya na wa mama ye gaagai what ya see ono wo de manso twene ehunahuna ben na wa mama ye kokoti ye kasa kire me kura mintie because ope manso twen enti se sansuo no ewo tumi na ewo kura when we go there na ye gina nsuo na no ene ye frefre no immediately awo frɛ no if you have a seeing gift who's a bridge in open mouth na o spirit walk through the bridge na ekɔ baby awo hwehwɛ unko nsuo ase okay ukokro na ye hidden on the sea wow enti emmoa na ewo nsuo ni mu omofa te se nipa omofa te se fish no omo so omukanyame abode ye ho enye omo na omo ye maame wata no enye fish eye kingdom a eye spiritual kingdom a omo wo sika omo mpefi enti na nyame de omo fi nipa omo ne ye ni nipa ye ni omo ntem ate esunu bebi omo te ena esunu bebi aye nso ye den ye te kura ye ka se kuro bi wo ho a ye de glass gold ene diamonds na aya eye marine kingdom omo ne eni baby biom yan eni marine kingdom ene wo kura ye se ye de glass ye de pure gold ye de silver ye de diamonds na aya eye marine kingdom apart from sakuro no kuro bi ani ho biom iti yesi ade efe bia ba bia ho afa yesi ye we de mama wotaba no correct tetefo no mu nnim nyansa nka omo nka saa omo nim iti marine kingdom de kakra meka ahwefo o wa sembisa obetimi e de ato o comment section Pacho, mama dia na mo subscribe to the YouTube channel no mo comment na mo share na mo like so person oni e ma me to di nkomo a ne number no egu screen no so pacho contact no na de ma me wata tin de me ho kra adwiri me de fi say wo me nya me so ma me wata wo so ase a o tail a na sian ketenkete to fish ene mama ti ase ase ma me wata nte sa o o de se me ndu me enu ai na ya ni ne emfa enhu no mama obitimi free saint me free saint me the meaning of saint me nti ase obitimi ka se me free saint no na oba in the form of obitimi ba in the form of akra obitimi ba in the form of mame water obitimi ba in the form of motia obitimi ba in the form of sasabonsam obitimi ba obitimi ba in the form of ogokese obitimi ba in the form of dragon obitimi ba in the form of ija okay minim sa saint no minim I remember that man na misua no there was this baby where area where I saw free saint almost saint me punishment me share them about 2 months no need that to be pay no I okay it be patch wo nchiremu minim so obi wo ha wo hwe ya
ono so what saint but on tiase wonim de saint ne ye won ahwefo madam ase samanya mre esan hwe ye biom ede ni Saint Michael so your hotuni Saint Paul your hotuni what ya say omawuko yesi omo ye saint omo ya hotel for angels are ye ndim omo aye from nyina omo ye saint Mary yesi ne ba ene Jesus Christ wo ye saint ena yesi wo ye saint nti ye de ni statue ni statue ayeden esi ho ena ye de bomb paye e de bomb paye esomo no omo nsu di se 12 disciples ni nyina aka ho omo de bomb paye Saint Michael, Saint Peter, Saint Juan, say Saint Monica's omo wo saint ni nyina A to Z. So ye ka se saint a saint ginama ohunti uni osaman ye saint. Okay. Because onni ni nipadua mu biom wawuko enti spirit na afiri ni mu no waye saint. Enti immediately a obefre no okofre saint. Because so oti nipa mu a ena owo bone ba ofiri nipa ni mu a nipadua na nekura bone ono de onkura bone enti ye ka se saint de eyo hoto ni. Okay. Depending on whatever saint you are calling, what you are saying. And be say me ho say bitimi ban ne form aboa jata akra ne say enye saint ya sam na nipa na pa kire. Okay. Ye wo books a ye de cast spell. Ye wo books a ye de evoke energy. Utimi kan book bi na wo de afre to me bi. Na aba. Eno na enye saint na wo frɛ. Because they can make what can book as a so to saint book. Una de ya chiro so say for saint. Wo pa wo kwasha dem na wo kan book bia ye de ya ade spiritually no. Say for saint year rituals a ye betro ho say for saint. Na saint ben na wo frɛ no. Say ye wo witches books of spell wo ho. And ye wo books of command wo ho. And ye wo books for cleansing. Ye wo books bebre enti nipa no. Enye saint na ofre. Okay. Wo evoke energy bi ana ye can invoke. Wo ofre to me bi. E na ama na ye den aba. Enti enye saint na ofre first na ye nyina na ye hwehwa no. Ya ye hu so obi aboda me so ko free saint na fa ne tirim. Wo free saint na ono tini ba bi dwen ne ho tin wa ye honhom. Wa frɛ no wa ba ye ma hye wadwane. Obeye den yasa mo na manako. Okay. O friend no oba nia wo ne beka no ne ka wia you have to sermon them back. Inti one sermon ne back na oka hɔ a ene na obekɔ aba bia na nani aso na odi gina hɔ twɛn o. Because e was say wokɔ. Yes, e was say wokɔ. O ma ne nkɔ. Ebi so anya wo nko ani nipa a ohia no. Okay. Inti saint ne de aka kakra. I think say they have to explain and the books ebuso. Oko online a o books ni bebre different types. Ebi create me not me follow guy bi. Say or fi Britain na or try how to cast spell. Na so surprisingly and I don't know am say where dey meaning but I want to try or non so ne dey no. Me bo me glass. Hey, yes. Drawing keke na waka asem no me bo me glass instant. E paye. Na am say we ye nkyere. Nti me call back and I me catch her and say way it shouldn't be. And I say I should read in the caption and say and say you practice it wo fie. Enti saint dear Roman for phrase saint pa because every day they pray with it. No more Saint Michael pray for us. So mo de bomb paye. Omo de srem paye fio oduma nkwa Nyankopon. Enti saint ben na nipa ne kofre ya edi ni sunya. E wo se nipa ne chirem. So say obi don't follow the public. So obi the book bi ma. Say o book we me de ye no. Metimi invite energy bi ma ne ba ya. Ka kire ne say on kire said ya oba obeja ne kwan amana ko. Simple. Okay. Ma, yes, I come marine world in this be. Me be say me hu say ye won fasudie bi enya free omo ho. Okay. Enipa anaso omo odwumadie bi omo di ne wasase so de boa ye nipa. Apart from adimboni e tifa wo mo ho no. Omo woni mapa bi a say ye tu mi nya na wo kan me ma me wata de wonya de papa kore wo se. Me so la me hu no kora me gina dai ni me wo se me free dai ni muntem. Sir. Yes. Enti wo mama te ase say
before mama wata no kwa me so no ho dae because so no ho dae we hin before say me spirit kwa bejo no ye wo baby e wo say me pass ansa na me ho stages stages life isi ano omo ye nkofo papa me pese me hu say omo wo mwa bia omo de boy yen nipa e wa asase so ye nya mfaso bi firi wo mo so omo di dwumadi omo dwumadi bi omo di no wa asase so a e boy ye nim. Okay, me that's it. Ahwefo na na kuya question we emu odem pa nkense se meka enso meka wo se wi ase ye nipa kora no se utu fie na obi meka wa ye hu suban okay onya be count okwa na start se wo start rat sa na ote ni nim se wo mpe ne ho ase wo mpe kasa wankoka na onka o meka ye ka beauty a the whole beauty your angels are omoye holy angels are omo no mo hwe beauty so but marine kingdom omo hwe beauty so enti omo timi ma omo energies no eye cosmetics enya story na mote no eye no kre eye cosmetics fashion ye ekoso bebrebe nyina no 85% if marine kingdom dress na kese yes because yi nipa no na ye den haban na echechere ye ho omo no mo de civilization ba se nipa e wo se ope gold ti ukom e wo se ope bracelet e wo se osiesie ho e wo se uyese enti no edru time bi no omo fi hidden ayine e ba physical so hu se watwam a no ba be na twam anklet gu ne nan na etwa jiram so omo e bezibete omo beauty ene niama omo wowo omo kingdom ene ma nipa esuaye enti omo bebie ye ni wo dressing and still they still rule because they be a new fashion you teacher o ye dan o ye teacher new they be a new fashion back system nim bebe be finish yes na ma me wata nwi ne yakotwitwa ono nwi a egu ne so a wode ba be kire adasa no ene nipa se sister bi o twam pa ne nwi fe usoma na hana bro ni se na ye bi no wa ye bi nti se ma me wata nwi ne ye hye so fo okote wen wo ma me wata ne da omo ko nsu aso kodwitwa ma me wata nwi na shape be na de bae me fa wa container ben ya ti yewo nipa bi a omo tu omo ho asi ho se nse ene nyina ye won krofom se omo tu kwan ko soro chiri ko hwehwe sa na obi so atu ne ho asi ho se obehwe de eye hidden under creation inti ordinary sisu se marine kingdom no behwe a otimi hwe ho se ensuo no edwa na atedi wonam so a wo se fish ni bia so light wo se fish ni bia ye say then eba na sen ene nsuo na se ye fesa se kane ani so a efom be ye fe won kane a ya so wo fom a esoro aye fe da age ye so wo soro ansa na efom aye den aye fe ti nipa ye bibia ye ma adwen ne nikan enye adwuma nipa ye bibia ma se ye ma adwen nikan enye adwuma ansimba sha abomode also be subscribe to YouTube channel no na wa comment na wa share na wa like na se wunua bi ensan ka bi a ne nsa betumi aka video yi bi ba sha so person ma so di nkoma wo obi na so wo sai na disi bi wo mu wo feel say di sama ma mo bobo fi wo ye san kofo ni bi e pat wunni se ne wunni obi on ne bedi nkoma chehye se ne wo so wo ye wa brabo a wutumi contact ma na wa guide kakra ma wo hu se say na mi sutie ntimi hu ni se me ye nipa se na say energy we na etimi mu my ntimi pa cho bo modi contact ma so ne number go screen no so ma ka last question enipa edie na me fa ne say asa yen Africans no edebe na edi enya kese debe na say edi enya emma ye hu ya bra boso eye because of say you move an enyi ne emani suatra ana say suatra na mbeka say ase ye follow before steps change suatra emme enko ya nim se yese ukosa konkoma ni asa uni sisi e so onya nantuo okay what you say me na me ka kire wo nti yese yesua abrofo omo no mo de twero kronkron bre ye obroni no ne twero kronkron no kro bia ne se de omo dress kwa asori den
Britain for but mo she coat no mo tie kama. Uko India o she pure cotton. Pure cotton from fitine ne soro ebesi ne na ase. Empabo obde be sha akọ asori dem e asori fie e ya abo anwoma. Opa bi se obi ya. Na se bead in a dansa it should be stone and as a crystal. Okay. Ono na waje ne som na di no. Wankasa ubenya ne som ne ho akade ya asem bi se o. Se ukodi obi som di a bisa ho se esom no ubenya ho akade ana. Se nature servant ni ti hai. Me nkofo obi asom taa mani ase. Ne odoma nkwa Nyankopon de adua mi mu. E na me hu. Ti me hu se me ti hai. Me hye enwi ku ha. Ade be chene abo me. What ya see? Na kire se energy ati mi mu no. Won pension na nka me best lifestyle no. Enso no me hu se me energy ati mi mu no empe. Inti hyiatra. Okay. Minim. Ene ye ne. Abibiman. Ghana. Ya po ye de. Ene yakofa amama mu de. Okay. Aye ye de. Wa hu. Ena mama mu fuo no. Omo san gu so ba ha. Ebe fa ye de na yen yese ye nye no. Ede ko mu krum. Ti ebe ye kakra ne ye ni beba ye ho so se. Ah. Ye nyame ya na ye nnim omo no. Na ye mfa omo nye hwe no. Eso abanfasode ama nkrofo bi. Wo hu. Ti eye suatra minim. And I know my rights. And the Bible says, Sishawadamudie. That was true. No cray. Maybe feel I am in heaven. No cray. I have more than some subscribers to your YouTube channel. And they said I'm a kind of Benny Sa. It's and they had a dim busy. Eh, Sishawadamudie no, I was true. No, what of a day. And then I won't toilet. Who took out our faka? I don't know for. Or be sure them they was from more or less than son waffle. I don't know, or more or less one can say be my top range of a boo heaven. Me qua could cheat. Aye, but your more than subscribe to YouTube channel on the comments, share and like it. I saw the man to dim command. Patch your contacts and the number of screen nearly a new come. Patch all your dollars to set and names so. Money ye baby cool, and that for your best.